mwalimu la musugu wonde ngarango be right well ako nga some homework nga donge julana beri guene ko to bera adawne homework ara geke dai marare science. Will you keep quiet? Ma, what is science? Number 1, science is the study of living things. Is the study of living. What is energy? What is energy? Energy. Mamdo sobali sisi. Isi ati energy. Konye asola nore. Asola nori wadi amina wadi kana be solar energy. What is energy? Solar energy. Solar, energy is solar energy. Answer. Energy is solar energy. No. What is sanitation? Sisi shatane. Right now question amiti losinia. Give 2 examples of domestic birds. Neda sisi shata. Jesus! Sisi shata. Ekoti mwalimu nuda jenu. What is soil? Nenda mamso. What is environment? Environment is our surrounding. Sisi shata sone. There is God. Itemunu monatino. Itemunu. La musugun mamma kota musugun. Lord chani long obe right well. Let's say stick the bantu amga pedori. I am benene doneta. Benene. Kwani ebala kwani idope otuko kike didope. Idope otuko kike didope. That is equal to ebale mwalimu la lemu ni dope ni. Again alemu ni dope da eni. Do boni gwenta box. Yare emusalaba obuni bobojo kwane bala biyare lu olemu joke diyare lu. Dakundo jiyare lu ne. Yare bundi yare. Toma. Wongono ebuaniti alema arabi wongono lemi etiononi ito monare otukoki kedi tomono kesapole balangesi balemu ni tomonare so di bongalemu ni tomono answer berengo ikanyi olema kedi kanyi dumune rai kanyi lu belu dumune ikanyi ko berenga daun ko mo tiri ngabera acho ano somere jaina maka salama anyu boy kini jadi were na mbala tapasa ngota amene do were ngajala ani bodo bikanyo le mikanya jala kan ikanyo le mikanya rikanyi kupakali ngo somero mamji pupunu engole bakai be aigo ngina engonge sapolo ikiti ngunu le meti dwe no somero le meti bai ai pie ngai bongon edi master ebo profact ebore ebore hedi boy anyongoba aro goro ngina era ngai go let's pray apa na ko iko kondo